khona intombi into niyahamba umhlanga nenza kanjani luka kanjani isiko from mawuqala una like 13 years into ovele uyenze uyintombazana ukhuliswe ngayo or hamba kanjani? Angekhe ngithi sikhamba umhlanga kodwa kunendoni indoni ngile kuthelela abantwana abentazana abasesebantazana la abangakathindwa abangathindiwe and then sibe nabesana nabo abangathindiko abasesebesana sa kuyafana nomhlanga kodwa akusimhlanga yindoni ikhulisa abantwana ukuthi baziphathe njani nawukhulako basesemntazana la udla ini awudli ini uziphatha njani konke lokho. Oh okay, so le na indoni ihamba amantombazana kuphela amankazana or khona nabafana? Bakhona abesana. Abesana ngabafana. Okay. Khona lezi abazifaka la isindebele ngiyibona awusifakanga namhlanje. Khona lezi ezifaka la bathi yini le engathi ngama ring lokhu okuzingholwane sikubizwa ngengholwane uzifaka zibazini ngaphansi bezini. Okay, and then khona lento untombazana khona into ebethi iqhude angazi yenzela umntombazana mase yenzela amantombazana ngiright angithi? Okay, so ngangi-explainela kahle ngeqhude. Iqude kulana bakwenzela khona umsebenzi ukubana sowukhulile bayakhulisa ngekesiko bakuhlabela ikomo bakuhlabela imbuzi ngokukhulisa ngesiko liqude sithi liqude and then usuka ebhlawaneni uyakuthilerini kula ungasambathi khona la sombatha khona iphephethu isithimba yerhana vane sewuli 14 vane sewulithilerini.